Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić porukom na Instagram profilu oprostio se od prve supruge Ksenije Vučić, koja je preminula 29. januara, a danas će biti sahranjena na novom groblju. Hvala ti što je naša Milica danas snažna i nepokolebljiva devojka, naš Danilo pristojan i hrabar momak. Hvala ti što si našu decu vaspitala da je najviša vrednost biti dobar čovjek. Hvala ti što si bila moj odani prijatelj i podrška svih ovih godina, što si verovala i nesebično davala sve od sebe, pomagala da naša Srbija i narod idu napred. Zaspala si u zagrljaju našeg sina. Verujem da si tako želela. Zagrljaj Milice i Danila. Bio je to tvoj ceo svet. Počivaj u miru i večno hvala na svemu. Tvoj Aleksandar, piše u objavi predsjednika Srbije. Podsjetimo, Ksenija Vučić preminula je u subotu 29. januara u 56. godini života. Ksenija je preminula u svom domu, a pored nje je u tom trenutku bio sin Danilo. Ksenija Vučić radila je kao novinar više od 30 godina. Karijeru je započela na TV studiju B, a poslednjih godina je vodila izuzetno gledana emisija na TV Pink. Sahrana Ksenije Vučić održava se danas na novom groblju, a prisustvuju joj članovi porodice, prijatelji i brojni političari.